Asiano so na yanko ensam foforo emu na yademo eko kane mampani mahama ne nsam no emu adia yebekwa no so na emu Narcotics Control Board mperefo commission no wo aynyame so ade entampe a ye kane se ganja no wormo ahyedodo no esom sika 50 million Ghana cedis ewo Bandasi military camp no ewo nkran ha na wushomwa ye poye na fe from month 2021 Edukosi 2023 and one more a year shishimo a wo machine Adom Kasee etwaso. Abroni a friend cannabis. Obagana hanum say ya. Ebi friend ganja. Ebi friend we. Ebi friend marijuana. Ebi so a friend in Tampe. And dodo no a song Ghana city. Opepe edunum 50 million. And as say Narcotics Control Commission for Ashen. Se wo carry a mudrun soa. 50,000 kilos. If I film Pinunia Dunuba Como Edibesi, a film Pinunia Dunumi and Seymo. And why you man for a J. Ewa Frau and a poye mantemo. NACOC for a chimua. Koto ene ma wo mutu mikrata so betimi ahyesa enuboni asese enipenum ene wachire wo mu e wo sansem yi ho a afoforo de ode won ho akanwura nanso aposifo echinipa wo mu dendenden acting director ya woda public affairs and international relations ano e wo Narcotics Control Commission ene Francis Opoku amoa ode tu dwase oman Ghana mamra ye didi dwuma e wo mayimo no e ma kwan se obi ebedua enuboni e wo mayimo anase ode sadri ebedi dwuma wo kwan bi ya so kosi se samre yi empanifo betimi ahwemu yi na sese asoye nani abrepa ya wo mo a eye wifuo ede fa akwambone so pese wodi free oman Ghana mo ekoto wa ma wodo so nyina no obekere wo mo enefo amienu dwumadi a wodi eka commission no emra act 1019 eho ye ma NACOC ekwan se obi kura no bone a obetimi age ayemu nhwehwemu asanso ede nipa no akogina emra no enim sanso ene wo ye ho krata asem nyina wi a obetimi asai eduru no